Hello guys, welcome to back my channel. Pungkaham jatorono tabuk jung pung asyri siri ani partner baksa jung thangoi jung kahe jagao ani nok kataro tuirina ni bagai. So ang status iba ani Facebook ba YouTube status ang wise bono riya ko tin rono phungnai just norok nai tonglai de kai nok dukhana ye hospital thangma lama kayak muka hospital stay yang go dukan pat kau mana tongo so chung yang kai morning charo kabuman to ka charo sinu ke mathang nai lah mo ke hospital thangmani lama ke mo khani jagao dukan mang laga sanung laga na ko. This is my wife, my life partner. I want to drink tea. Nogot ini canungi phaje ya dukan nungui thakana ki jaga jora phake phungi tana hospital iko kai yang on hunai ani nog ni jaga kisya non hukana kaisa building katan. This is my new house kai yang sakao sanog hukana panchayat office namorogo bikhorla khone bere tongo kai okay, IPFT tai BJP Nepal office mokat nagas para primary healthcare PHC. Okay, so ko aku thang dong kosong ani Mrs. Baksa aku tu ni thang mana pungai sri kai tahu kono apa so kan kita calon nok turunan bukai thang pelayo iki anu bae bebe kok thene kana ko iko good morning kai anok hokana yang ko hospital no kucuk kumpon na thani thak lai and look again this is the panchayat office nakashipara panchayat office the way to panbua chukuto and then this is my new house so chung tabuk thamai dong mo di nok tal tuirin ni bagai ani this is by okay rune naro baksa ani channel night one bagai naro kita support nango naro ani updates iba keno chine tipra shakrak mothani kon uploaded nanen hi kai thumbnail click khadi like and comments tai subscribe khanan bagai tapok de chung jora tong khai hanan ro baksa malai to nai kai nong khana mo khai ani nok tabok chung thangnai motor chalogai tuirinai engkai tui mia wati phaya wati o phalai dia tamjane on bagai tende हेलो गाइस फॉलोअर्स अगर आप मुझे पसंद है अगर इस घर को आपको पसंद है तो एक लाइक और सब्सक्राइब एंड फॉलो करने के लिए ना भूले। मैं छोटा सा मकान बनाया हूँ मकान का ऊपर पानी डाल रहा हूँ तो आशा करता हूँ मेरा ये छोटा सा मकान आपको पसंद आएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है सिर्फ 6 कमरा का है तो इस 6 कमरा का मकान आपको पसंद आएगा। ज़्यादा पूछा तो नहीं है कि इतना बड़ा मकान बनाओ इधर छोटा सा मकान तो अगर आप पसंद आए अगर अच्छा लगा अगर आप मेरा फैन होना चाहते हैं तो एक लाइक एंड कमेंट एंड शेयर और अगर फेसबुक में है तो फॉलो करें और यूट्यूबर है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन में क्लिक करना आप बोले। थैंक यू।
एक बार इस तरफ देखो तो